terus buat pegawaian ya kasawah naon nih. Udah main kasawah ya ngagebot ya mantuan batur. Bisa bae budak ngelewat. Ngajak aing gawe ya. Nah, resep. Naon yuk juga dia. Kasih jang yuk. Ayo si jang. Sawah sudah mah. Ayo tanya. Paso ayo. Nah, suara kan ujung juga bae. Ayo sih ngepok ke saya. Kada. Cocok. Ayo. Langsung sira bawa ke sepeda. Ayo ground nih. Ayo sat ground. Ayo. Oh, kayak aing lubang. Kayak aing lubang. Woi, sepeda sakit ya. Mau budak leutik. Budak leutik yuk. Jadi dia Lambat amat perang saya. Tadi naik yo. Woi yo. Enemy double kill. Enemy triple kill. Maniac. Savage. amat yuk ha. Panas ya? Panas sih emang. Mana orangnya? Sama ke budak. Gimana ya kan budak nggak suka? Naon gitu si jang eta. Pasti nyahun, ujang pun bibir aja bleh. Oh, nyahun. ayo tanya kan. Oh, orang tumunang isu pak kumaha ya. Eta kakak-kakan ka mana deh ta? Jang, anu sawah si Ujang teh jalan mana rada jebleh teh, jebleh. Jebleh goreng. Oh, ujang doyok. Oh, jauh atuh make helm tadi lempang. Jauh, bener. Ai perlu ya he. Ek mantuan ngagebot aya mah karunya manehna. Geus balik bae so mau panggil ta moal. Balik bae. Oh, ayo. Geus balik kenengan bikang urang ditu. Ayo urang balik malah. Panas dah nun Jang nya. Yo. Suka naik aku duitkeun. Gitu gitu. Jelas orang saya kena ke si Ujang, panas-panas bae. Panas sih, ayo kita kapan ini naon dah mending ngalkan bikang gitu. Ayo. Panas ya. Aduh, kayak ini jadi dia bae tadi ge. Woi, ya. 40. Kayak gitu eselnya. Kasih aing mah, es oli. Bau sungut teh. Panas Allah. Aing. Es ya. Es 17, boy. Nah nih, haus ya. Ganter itu nya. Siap. Wih, ada hurung heram orangnya. Anterin. Kemana bae sih yuk? Mana bae dia? Es. Tau. Kira aku. Allah bayang ngacah ya. Dia tengah ngajak lain. Ngajak dok di dia bagian aing. Dia mau gitu bae ke baturan. Kayak tadi nganterkeun. Kira aku. Aja pernah saya ngomong we sungut bau. Oh, Ibrahim. Ampura. Tuh lihat dia sek dia. Mana esnak balamak? Nah, aing pedagang. Bikang nganter ke na dia, Sep. Bikang muruhai bae percaya Pak. Kadi kayak nganterkeun, percaya Pak percaya ka aing. Gantokan ku aing. Tungguan bae kayak aing yo. Mana cenah bikang aya Sumpah we herang, urung harang. Deul percaya mah. Ah, itu. Astagfirullahaladzim. Ganteng. Aduh. Das aing geus dulu. Udah pesan aing bener urang mah. Lain ieu. Iya mana bikang geus orang kitu. Lain kieu potongan ieu mana potongan dong kaleng rombeng ieu. Ih, gila aing dia dong kaleng rombeng. Aduh, ih bikang bedul. Lain ieu boy, demo ieu masih luman. Bener amat. Tidak aku bikang bajenggotan dong. Sumpah bae aing. Aduh. Ih si Aa gelis-gelis kieu tang dangdan. Bajah aing. Mau jadi mabur dia, bikang goreng di, aing. Sep, bener bae, Sep. Sumpah belain eta tadi mah. Kok bikang dong. Eta hurung, mana mah? Hurung tadi mah. Tidak aku aing. Dong batu cicing aing hurung. Aduh, Sep aing mau percaya ka dia, Sep. Aing mau beli di kadinya deh sieun aing. Itu bikang aing jenggotan kitu yo. Tadi mah teh kitu. Siluman. Kemana dia? Mulai es sih panas hawa ya. Ini mulai esilan. Mabur dia kadi tuh dia pasti kaduhung. Tanya hun si eta. Kaduhung kayaknya. Kaduhung si eta tah.
Woi, dah, mantap. Alah, mantap-mantap mau dia aduh hung pasti nama. Ya, Master. Master naon? Teh, es hiji. Ini yang kayak diantarkan. Mana esna? Tulis mata dia, rabun mata dia meren. Wis dia mantap. Mantap cenah. Penyehan dia mah. Aduh. Hut lagi naik ngureng. Mesti diuk dia nih tah. Diuk dah. Kaduhung dia ke, terpercaya bah dia sama kaing. Ya Esna. Gelis. Tuh, udah orang gelis tuh. Tuh. Bisa ada mah. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat selalu sayang, hatiku kau genggam, aku takkan pergi.